Kong mafi ban kenal dengan kau yang penpawe jing sosi kebakrau luar ke jingja jang kawe ke video keba sharing ha WhatsApp YouTube bat kiwi yang pensai ni bakakali badan yang number plate ML05L78810 kam de issue ha ka kerteng jing kong glory tang kamar pan ma ni try jang katu ke kali ba ni dei mangi bangile ya katu ka kam bat ni pen bat na penpau ba kinu kinum pen sakyang show ega video nga kularu ba ngan transfer na ka kerteng menta hakini gisngi halor katu ka video ka bami ini gisngi ba kawi ka kali spark badan yu ML number registration number ML05L7810 kebadan ha kerteng jong ikong glory tamang kajarang khat ha ka ba kapoi ka FR hanga nomor ba ha kapor ba ikong glory ide hanga kalong ba ngi le seldit ha kerteng jonga tenga yelde ba ngadia kali te ngadang speed up dia sian hang kini kita yo beladap te ngasuan hang ni bon pensai ba tu ka jingle bro khaj kalong ba nomor ba kat kum ka hapo social media ba ka pa kum tu kalong ba ka pa ba kerten jokong glory kan te nagalian jonga ro ngasuan bon pensai ni ba mai kum I try jong tu kali imdan benta ru em ha tu ka jingjia te kibale ya tu ngil adon ka sakhi sebut ba kila apply ro ba kat kum ka video ngi la ring bagi de kita ki de ki we ki ti batit nanga kan te makiru kila accept te ngi ngim dan bon kentin re ngi suan pan map nakal yang jongi na ya gayeng sem jong kong glory tamang